turagushima Uwiteka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo, ku rukundo wadukunze cyane watumye utanga Yesu ku bwacu. Turagushimira ko twitwareka muri byose. Mwami, uturememo umutima wo gushima kugira ngo nitube intashima, kubera ko intashima ntizishobora kwishima kuko ziba zifite ibindi zirarikiye aho kubona ibyo umaze gukora. Mwami, utuvure imitima yo kudashima kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze mu mwuka, mu bugingo no mu mibiri yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tumaze kubona yuko umutima wo kudashima ntubasha kwishima, kandi umaze kubona ko Imana ubwayo ivuga ngo umutima udafite ibyishimo, uwo mutima uteza n'uburwayi mu mubiri wose. Tumwe dusome hariya mu Migani 17:22. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Amen. Twabisomye kare. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye wumisha amagufa. Niko bikwiye kumera. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Hano ni ikibazo cy'amagufa. Abana mu Kinyarwanda ntushobora kumenya neza ibivugwa hano, kandi ari cyo kintu cy'ingenzi kuko nta jambo amagufa numvisemo. Mwigeze muyumva? Aya, tumaze kumva ko impamvu Bibiliya ivuga ngo umutima wishima, umutima unezerewe, ngo ni umuti mwiza, kandi umutima ubabaye wumisha amagufa. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Hano ijambo ry'Imana impamvu rivuga nuko mu magufa hari ikintu bita la moelle osseuse, ni ukuvuga ngo ni umusokoro uri mu magufa. Ariya niho uruganda rukora uturemangingo tugize ubudahangarwa bw'umuntu cyangwa ubudahangarwa bwacu. Ni ukuvuga ngo mu magufa yawe niho harimo umusokoro, niyo bita moelle osseuse. Iyo moelle osseuse rero, iyo musokoro niho hakorerwa uturemangingo tugize ubudahangarwa. Urumva rero ijambo ry'Imana hano mu gihe cya Salomo, murumva yuko Imana yahishuye yuko umutima ubabaye ufite ingaruka muri système immunitaire y'umuntu cyangwa ubudahangarwa bwe. Tusomera n'Imigani 15:13. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Amen. Aha. Ibyo byose bifite ingaruka. Ingaruka zabwo twumvise ko zikorerwa he? Mu magufa. Moelle osseuse ni ukuvuga ngo umusokoro wa mu magufa. Aho niho umubare munini w'uturemangingo ari byo mujya mwita abasirikare b'umubiri, ariya niho bakorerwa. Umva rero, nimba umutima rero wuzuyemo kwiheba, nta kwishima, nta munezero, bigira ingaruka hariya mu musokoro uri mu magufa yawe. Noneho ubudahangarwa bwawe bukagira ikibazo, kuko siyansi iravuga ko hariya mu musokoro uri mu magufa yawe, la moelle osseuse, niho haba icyo bita les cellules de souche. Noneho hamara gukorwa turiya turemangingo rero, noneho tukajya mu maraso rero, tukarwanya ibije gutera umubiri wawe wose. Science yatubwira ngo le système immunitaire est en grande partie fabriqué dans la moelle osseuse. C'est là que les cellules de souche à l'origine de tous les globules rouges et globules blancs qui composent le système immunitaire sont produites. Ni hariya rero mu misokoro yacu, magufa yacu, niho utu turemangingo twitwa globule blanc na globule rouge bikorerwa. Ministère ya Santé yo muri Canada
le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, au Canada, barahamya ko toutes les cellules du système immunitaire proviennent d'une cellule souche unique dans la moelle osseuse, niko bavuga. Nuvuga ngo umusokoro magufa yacu nukomeza kurema turiya turemangingo twitwa globule blanc na globule rouge mu mubiri wacu, ariko globule blanc akaba arizo zitwa abasirikare. La moelle osseuse produit continuellement de nouveaux globules blancs tels que les lymphocytes qui sont cruciaux pour la réponse immunitaire. Nuvuga ngo ziriya zitwa globule blanc ariyo turemangingo dukorerwa mu misokoro y'amagufa yacu, moelle osseuse, niho hakorwa izo globule blanc arizo zigize abasirikare b'umubiri yacu. Hanyuma ikintu gitangaje ni ikivuge kumenya kugira ngo ijambo ry'Imana ryubahwe, nuko science yaje kumenya ibyerekeye abasirikare b'umubiri aribo barwanira imibiri yacu iyo yatewe n'amavirisi n'ibindi byose. Baje kubimenya cyangwa batangiye gusa n'abimenya mu kinyejana cya 19, 19e siècle. On a su que la moelle osseuse produit les globules grâce à des découvertes scientifiques qui ont eu lieu progressivement. Nagwa babimenya ko kanya. Progressivement à partir de la fin du 19e siècle. Kumera z'ikinyejana cya 19 niho batangiye kubimenya. Avant cela, on pensait que la production de globules sanguins était un processus mystérieux. Mbere y'ikinyejana cya 19 kirangira, bibazaga yuko turiya turengamangimbo turi mu maraso yacu ari ibintu bidasobanutse by'ubwiru, mystérieux. Les premières observations batangiye kubireba au début du 19e siècle. Les scientifiques ont observé des cellules dans la moelle osseuse et ont commencé à soupçonner ngo babonye mu musokoro w'amagufa babona utu turemangingo, batangira rero gukeka, soupçonner son rôle dans la fabrication du sang, mais le processus n'était pas encore compris. Bari batarabimenya neza. Hano kuri twebwe twiga Bibiliya ni ikintu gikomeye cyane. Aho rero ko mu musokoro w'umuntu niho hakorwa turiya turemangingo twitwa globule blanc, abasirikare b'umubiri, globule rouge. Amen. Hanyuma n'ibyitwa amaplaquette biri mu maraso yacu. Plaquettes zituma iyo ukomeretse amaraso atakomeza utakomeza uvirirana, hagahita yifunga. Byose bikorwa mu musokoro. Rero iyo bashaka kureba ko umuntu afite ubudahangarwa buzuye, bakora icyo bita ponction na biopsie. Ponction na biopsie niko nicyo bakora kugira ngo bashobore kuvana dukeya mu magufa yawe ariya musokoro kugira ngo bapime. Kubera iki ibi byose ari ingenzi ko tubivuga? Amen. Ni kubera ko murumva ko science yatangiye gusa naho ibimenye ariko itabizi neza mu mpera z'ikinyejana cya 19. Ntabwo ari kera. Salomo yabayeho nk'imyaka 900 mbere ya Yesu. Mbere ya Yesu. Dore amagambo yavuzwe n'Imana ngo umutima ugasubira ariya ngo utera konda byihorere uvuga amagufa. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye humisha amagufwa. Amen. Umutima unezerewe ni umuti mwiza. Bivuga ngo hari indwara nyinshi dushobora kwevita, zidashobora kudufata tunyoye umuti Imana itanze, kuko Imana umuti wayo ntabwo ujya kugura kuri farumasi. Iravuze ngo umutima unezerewe utuma bigira ingaruka mu musokoro magufa yawe, bigatuma
ubudahangarwa bwawe bukomera. Vuga ngo abantu benshi rero bari kwa muganga nayo yose kubera yuko babaye mu bihe by'agahinda y'umubabaro no kwiheba, bakagira imitima itanezerewe. Ibi rero ntabwo ari idini, ni siyanse turiho turavugana. Amen. Mwabibise? Nuvuga ngo siyanse, abaganga, ibiki byose barabizi ko ubudahangarwa bwacu bukorerwa mu musokoro wacu uri mu magufa. Ibyo bita mu gifaransa la moelle osseuse de l'os, umusokoro. Ngo hariya niho hakorerwa ibintu bitatu. Hakorerwa globule blanc, abasirikare barwanya indwara mu mibiri yacu. Globule blanc bituma amaraso ari uko ameze, n'amaplakete atuma amaraso iyo ukomeretse atakomeza kuva. Amen. Haleluya. Mwanyumvise? None ijambo ry'Imana hashize imyaka 2900, 2900 ryaravuze ibyo. Imyaka hafi 1000 mbere yuko siyanse itangira kubikeka no gutangira kubyiga, kuko bavuze ko mbere bumva ko ari ibintu biri mysterieux, ntibabyumvaga. None umuntu ahakanya Bibiliya ninde? Uwo muntu yahakana Bibiliya ninde? Kuko igitabo c'imigani nyinshi yanditswe na Salomo yabayeho imyaka 900 mbere ya Yesu. None batubwiye ko siyanse yatangiye kuvumbura ibyerekeye ubudahangarwa aho bwubakirwa ko ari mu musokoro uri mu magufa mu mpera z'ikinyenjana cya 19 ko ariho bikorerwa. Na niyo mpamvu iyo bashatse gupima babonye umuntu akomeza rwaragura bakajya kureba ubudahangarwa bwe, babushakisha mu musokoro uri mu magufa. Amen. Bagakora ponction na biopsy. Urumva rero ijambo ry'Imana tukwiye kuryizera. Nimba ushaka ko ugira ubuzima buzira umuze, amen, umutima unezerewe ni umuti ukomeye. Bibiliya yawise umuti mwiza kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze. Kandi twabonye yuko ntushobora kugira umutima wamunezerewe udafite umutima ushima. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi 103 umurongo wa 1-5 ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe neza yakugiriye. Yavuze nk'ibintu 5-6 bituma ukwiye guha amashimwe Imana. Twebwe twabonye yuko kenshi impamvu tugira imitima idashima nubwo ari ubuhanuzi ko mu bihe bya nyuma abantu bazaba inashima, ni bakeya banashimira nabo bagiriye neza. Mubare ntago byakora ko bashimira Imana batabona. Ariko twabonye yuko umutima udashima ntago ushobora kwishima. Uyu munsi rero tubona rero iteko ry'Imana twasomye, kuko ni itegeko, ni imperatif ariya Abafilipi 4:4 ngo mwishime mu Mwami iminsi yose, ngo nongeye kubivuga mwishime. Ariko twareba rero iminsi yose ntago bidukundira, kandi Imana nishobora kudusaba ibidashoboka. Nivuga ngo ari ikibazo nuko twasanze turinda inashima. Amen. Twabonye yuko umutima wihebye ufite ingaruka kuri sante y'umuntu, n'umutima uhora wishima nawe ufite ingaruka nziza ku magara y'umuntu, ku buzima bw'umuntu. Amen. Hanyuma iri jambo rya nyuma twasomye riratubwira ngo ibyo rero ntago bishobora guhishwa
kuko bigaragara no mu maso, niko batubwiye. Imana ishimwe. Amen. Hariya ku Migani 15:13 ntabwo ushobora kubihisha ko mu maso niho ni ecran, ni screen. Nubwo waba mu bantu ukagerageza gukora sinema, ariko nyuma bizagaragara yuko hari ikibazo ufite mu mutima, kuko ntabwo ushobora kurema gusa, kwishima gusa kandi bitakubamo. Dusomere hariya, mu maso biragaragara. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Amen. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ntiyumva se? Ariko umutima wihebye, umutima ubabaye utera ubwihebe. Bigahita bitangira kumunga iki? Bikamunga umusokoro mu magufa. Wa mutima wihebye umunga iki? Umusokoro. Noneho ntukore neza ngo wubake bwa budahangarwa. Niyo mpamvu rero muri iki gihe abantu benshi bararwaragura, bya kanseri bimaze kuba byinshi. Bashobora kubisobanura mu mpamvu zitandukanye, ariko Bibiliya ikivuga hano iravuga ngo umutima wishimye unezerewe ngo ni umutima mwiza. Kandi twabonye ko byaravuzwe imyaka hafi 1000 siyansi itarabimenya. Amen, amen. Nyumva ko Bibiliya yawe ari nziza, ibintu bitangaje. None uyu munsi iyo urebye abantu ubabona gute? Iyo mvuze abantu nawe urimo, ntago banyoye umuti w'Imana, ntago bawufashe, kuko bigaragara hehe? Mu maso. Ngo umutima wishimye ukesha mu maso, hanyuma umutima ubabaye ugatera ubwihebe. Iyo ni situation tubona ku isi ubu. Ibyo rero bituma rero abantu batagira ubuzima buzira umuze, bakagira ibibazo. Tuvuga ngo abakene gusa, ngo nuko badafite ibyo kurya n'ibiki. Ibi ni bintu iyo bavuze urabona ibyo bita les vérités scientifiques. Urabona hano twavuze Bibiliya, tuvuga na science, sibyo se? Iyo bavuze ukuri kwa science, ntago biba ari ukuri ku muntu umwe cyangwa kuri groupe y'abantu. Ni ukuri kuri bose, hose, no mu bihe byose. Kugira ngo ikintu kibe ihame ya science, kiyo kuba cyujuje ibintu bitatu. Kiyo kuba ari ukuri kuri bose, atari kuri bamwe, kandi hose no mu bihe byose. Mwabizi? Nuvuga ngo uyu muti w'Imana rero ni umuti uhamye. Tuza tubona ko Imana rero itwifuriza ibyiza. Niyo ivuga ngo munezerewe iminsi yose mu mwami, ngo kandi ngo kubisubiramo mwishime mu mwami. Ndumva? Rejoice in the Lord. Always. I repeat again, rejoice. Mukwiye kwishima. Ariko umuntu w'inyama n'amaraso yakumva ko Imana isaba ibintu bidashoboka, kuko ari umuntu w'inyama n'amaraso nyine. Ngo nakwishima gute kandi nta byo kurya afite, nta myenda, nta mafaranga, ntaki? Tiyumva umuntu yakwishima gute? Nubishyira mu bwenge bw'inyama n'amaraso, uraza kwibaza ko Bibiliya ivuga ibidashoboka. Ariko Imana ntabwo igiye ivuga ibidashoboka, kuko yavuze ngo mu mwami, ko mu mwami byose birashoboka. Imana ishimwe. Wabibise rero ngo nitwibagirwe ineza nimwe yatugiriye. Dusome muri Luka 17:11-27. Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu, tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira.
umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramusubiza ati, ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana kiretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Mwahumvise? Garisome no mu Balewi 13:1 na 16. Abalewi. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, umuntu nagira ku mubiri we ikibyimba cyangwa igikoko cyangwa ibara ry'amera kigahinduka ku mubiri we nk'umuze w'ibibembe, bamuzanire Aroni umutambyi cyangwa umwe mu batambyi bene Aroni. Umutambyi asuzume umuze wo ku mubiri we, niba ubwoya bwaho uwo muze uri buhindutse umweru akawubona nk'ugeze munsi y'uruhu, uwo muze uzaba ari ibibembe. Uwo mutambyi amusuzume avuge ko ahumanye. Amen. Cyangwa icyo gisebe cy'inyama niba kizasubira kuba umweru, azasanga umutambyi. Amen. Murumva? Uvuga ngo ku mubiri w'umuntu muri icyo gihe Imana itanga amategeko yayo, ikoresheje Mose ikayaha ubwoko bwayo, abo Baheburayo bari bakiva muri Egiputa. Imana ibwira Mose kubyerekeye gusuzuma ibibembe, la lèpre. Basuzuma gute? N'umuntu ari wese. Ubona uyu munsi hariho ubuvuzi, kandi umenye ko nuziya Organisation Mondiale de la Santé OMS iravuga ko ntago ibibembe byacitse burundu. Hari bike runaka ababembe bakiboneka, ntabwo ari indwara yacitse burundu. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe cyacu bikorwa no kwa muganga, ariko icyo gihe rero kwa muganga kwari ku batambyi. Muri icyo gihe Abaheburayo bari mu butayu, kujya gusuzuma ku mubiri habatanye kuboneka ibintu umuntu atarera neza ibyo ari byo, sibyo? Haramutse haje ibibyimba n'ibiki byose. Amen. Bagendagara bajyanaga umuntu ku mutambyi mukuru cyangwa ku batambyi bamufasha. Niwe yashobora gusuzuma kugira ngo yemeze ko ibyo ari ibibembe, noneho basanga ari ibyo bagahita bamuha akato. Mwanyubise? Bagahita bamuha akato. None Yesu yariho aratambuka. Amen. Yari mu nzira mu rugendo rwe, ngo yari aragana Yerusalemu, anyura Samariya no muri Galilaya. Yinjiye muri village, subira murongo wa 11-12. Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, anyura hagati ya Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu tubabarire. Amen. 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 Murumva muri urwo rugendo rwa Yesu yerekeza Yerusalemu, amen, ngo anyura hehe? Hagati ya Samariya n'i Galilaya, ngo ariho kirorero ni village, tuvuge mudugudu. Anyuzemo hari abantu 10 b'ababembe bari kure, kuko byabuzaga ko baba mu bantu, ariko bakaba barumvise ibya Yesu, bahita bataka bari kure ngo Mutware Yesu tubabarire. Amen. Mutware Yesu tubabarire. Umwami ntago yigeze akora ibintu byinshi. Yahise babwira iki? Mukurikira. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Komeza. Bakigenda barakira. Mugende mwiyereke umutambyi.
Yesu ariho arashyira mu bikorwa itegeko rya Mose twasomye mu Balewi 13, kuko niho havuga ibyo gusuzuma ibibembe, kuko yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko n'abahanuzi, naje kuyasohoza. Mugeze mwumva abakuraho nk'abandi? Mugeze mwumva ari n'ijambo yavuze? Ntigeze abambika ibiganza, kandi ntago bigeze bamwegera. Yaravuze ngo mugende mwiyereke abatambyi, kuko ariho arasohoza ibyo amategeko avuga. Ntabwo yambuye abatambyi akazi kabo, kubera ko Yesu ntabwo arinjira mu murimo we umutambyi mukuru, kuko aracyagendera mu mategeko ya Mose, aracyagendera mu isezerano rya kera. Mugende mwiyereke abatambyi ngo baramwumvira. Aho naho ni ikintu gikomeye cyane. Baramwumvira, baragenda. Bakigenda bataragera ku batambyi, bya bibembe byabo barabibura, imibiri yabo irakira, nk'uko umubiri wa Naamani wakize cya gihe yibiraga muri Yorodani inshuro 7. Noneho umwe muri bo ngo yari umusamariya, ntiyari umuyahudi, aragaruka ikubita imbere y'umwami aramushima. Yesu ntabwo yavuze byinshi, ngo ese ntibakize bose? Kubera iki uyu munyamahanga wenyine ari yagarutse gushima Imana? Ntibakize bose? Kubera iki uyu munyamahanga wenyine umusamariya ari we agarutse gushima Imana? Siyo jambo yavuze kuri 17. Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10? Babandi 9 barihe? Amen. Barihe? 18. Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. None mwebwe mwibaza yuko bari 10 nako bari 9 kuko batagarutse? Kwanza barengeye. Bibiliya ntabwo ivuga aho bagiye. Barakomeje kugeza ku mutambyi, hanyuma bagezeyo bamubwira ikisi, kuko bagezeyo amateka y'ibembe byabo atagihari. Barakomeje se, baramubwira ati turaje, twari turwaye, twarababembe, nitwego mwahoraga munyuraho turi kure, none dore twakize. Mwakize gute? Umuntu yitwa Yesu, umutware Yesu yatubwiye ngo mugende mwereke abatambyi, noneho tugeze mu nzira turakira. Niyo mpamvu tuje kubibabwira. Ndiyo ndibaza, hanyuma se barangije kwiyereka abatambyi bashimye he? Birashobora ko bahise bajya gukora umunsi mukuru, imiziki batangira kwinjira aho babanenaga batakandagiraga, ntawabimenye. Birashobora ko muri bo bahise bajya kurambagiza. Murumva umuntu ashobora kwibaza ibintu byinshi, kuko bariya ntibagarutse. No, umuntu ashobora kubaka ibitekerezo byinshi kuri bariya abantu. Bariya tubihorere. Ariko uriya wagarutse turamugarukaho, ariko turangize bariya 9. Bariya bari abayuda. Birashoboka ko mu mitwe yabo bazi ayo mategeko avuga ko ibintu byose birangirizwa ku batambyi. Nubwo twakize tugere tubiyereke basuzume ko ntagasigaye. Rero tubona le danger de la religion, tubona ikibazo cy'ubunyedini, ikibazo cy'ubunyedini, kuko bari kumva ko icyo gitangaza gikoretse bari gusubira ku isoko yacyo, kuko ntabwo ari abatambyi, ntibaragerayo, bari gusubira kuri Yesu bakamushimira nk'uko uyu munyamahanga yabigize. Ariko idini rirababwira ngo birangizwa ku batambyi, kandi abatambyi nta ruhare babigizemo. Idini rero riri kubeshya ngo urazi Imana kandi atari byo, ahubwo ukaba muri gereza yo kwishuka ngo urazi ukuri ku Mana, ngo bigenda gutya. Ariko uyu musamariya ibyo bintu byabo bandi by'imihango n'imigenzo y'abayuda byo we ntabwo abirimo.
we gusa yabonye ko Yesu yamukijije, avuga ati none se iki niki, reka subire umushimire. Ibyo bindi by'abatambyi n'ibiki byose we yumviye gusa ijambo rya Yesu gera mwereka abatambyi, ariko nta bindi bintu by'idini n'ibiki byose bibakiyeho. Abonye akiza ati none se abatambyi ibindi bajya gukora n'ibiki, asubira gushima umwami Yesu. Wayibize rero ukwiye kuba maso kubyerekeye imihango n'imigenzo y'idini nizasimbure ubusabane buzima n'Imana nzima. Haleluya. None Yesu yamubwiye iki apfukamye? Aravuga ngo haguruka, amen, genda ukwizera kwawe kwagukijije. Genda ukwizera kwawe kwagukijije. Ngicyo ikintu tukwiye kumenya. None kubera iki twazanye izi nkuru z'ababembe 10? Nuko twabonyemo inashima n'ushima. Twabonye inashima b'ababembe 9, twabonye n'ushima wa Musamariya. None Imana ishaka yuko tumera nka wa Musamariya mu byerekeye kugira umutima wo gushima. Umunyedini nubwo Imana mukorera gute, we ibyazi gusa ni imihango n'imigenzo. Ariko umuntu ashobora kuba atazi ibintu byinshi ku Mana, ariko Imana yamukorera ineza, we akaba uwa mbere gushima. Mu ijambo ry'Icyongereza bavuga ko bari abantu 9 bafashe kuriya gukira kwabo for granted. Ni nkuko Yesu yabibagombaga, niyo mpamvu batagarutse. Mwabyumvise? Tukwiye kwirinda gufata iby'Imana for granted. Nkuko Imana ibitugomba, tukwiye kubyirinda. Mu gusoza rero twumvise ko umutima utazi ibyishimo, utajya unezerwa, ntabwo uzigera ushima, yaba bakugirira neza, yaba n'izindi neza zose Imana ishobora kugirira. Kandi kutagira umutima wishima ntabwo uzigera ucya mu maso, uzahora wijima. Kandi kubera kutagira umunezero n'ibyishimo by'ukuri authentique, bizamunga umusokoro mu magufa yawe, bigabanye imbaraga z'ubudahangarwa bwawe. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Rero nahawe gusaba Imana ngo igukize umutima wo kudashima, kugira ngo ubone ukuntu wishima mu mwami. Kandi kwishima mu mwami bituma tuba en bonne santé, bituma tugira ubuzima buzira umuze, kubera yuko niho Imana yahishuye ibanga aho riri. Imana yishura ibanga aho riri ry'ibituma tuba turi bazima tutarwaragura. Imana ivuga ko bikoruka mu magufa yitwa mu musokoro. Twabonye ko science yaje kubivumbura kera, were mu mpera z'ikinyejana cya 19 niho batangiye gusa n'ababikeka. Urumva rero ko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri iteka ryose. Imana ishimwe, niryo kwizerwa. Reka dusenge. Data, turagushima mu izina rya Yesu Kristo kuri iri jambo ryawe uduhaye muri uyu munsi wo gusenga no kwiriza. Udukize imitima mibi itajya yishima mu mwami, udukize imitima mibi itajya ishima Imana, itajya ishimira n'abantu Imana ikoresha kugira ngo batugirire neza. Duhe mwami imitima ishima kugira ngo tubashe gutungana ibyishimo by'Umwuka Wera, ari wo muti mwiza watanze kugira ngo tubashe kuba mu buzima buzira umuze. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Haleluya. Ndumva Imana yahabwa icyubahiro kubera ko yatubwiye ibanga ryo kwishima ko ari ukugira umutima ushima. Ntuzigere uba inashima.
yaba kubakugira neza n'Imana ibakoresheje, yaba no ku Mana. Amen. Kuko isoko y'ibyiza byose ituruka ku Mana. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana nituma ineza ikugeraho, nubwo byanyura mu nzira zitandukanye, ariko Imana niyo ituma ineza ikugeraho. Kwiye gushima Imana, ugashima n'abantu Imana ikoresha, ariko ntuzabe intashima, kuko bizakugira ingaruka nawe mu buzima bwawe, muri sante yawe, nk'uko tubabyumvise. Turashimana rero ku bavandimwe bakoze umurimo w'Imana mu nzu y'Imana, Clementine, Magema, Pastor Celestin na Divine, n'abene datari inyuma bose bakoze umurimo nariya mu buhanga bw'ibyuma. Namwe mwese mwabonetse turabashimira Imana. Imana ibahe umugisha. Nimubisige ku ntebe, mugende mubishakishe, tubishakishe. Amen. Kuko Imana imaze kuguha umuti. Ntube nk'umuntu yagiye kuri farumasi akagura umuti ntawunywe, uzakomeza urware. Nimba wabyumvise gusa ntubikoreshe, uzaba umeze nk'umurwayi wagiye kuri farumasi akagura umuti, yagera mu rugo akawutera mu kabati ntawunywe. Yesu abagire neza.